Shalom. Bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Reka mbaramutse mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo aganze imitima yanyu. Uyu ni uwundi munsi umwami Yesu yaturemeye. Umunezero no guhimbagwa. Haleluya. Reka nkwifuriza umunezero no guhimbagwa. Dawudi yarandise aravuga ngo uyu ni umunsi uhoraho yaremye tuwunezererwemo tuwuhimbarirwemo. Reka nkwifurize rero kunezerwa no guhimbagwa uyu munsi wa none. Uyu munsi kubera umunsi w'imfura mu yindi minsi yose. Haleluya. Uyu munsi ubone kuraneza ku mwami. Dusangira ijambo ry'uyu munsi yanditse mu gitabo cya Yakobo. Igice cya 4 umurongo w'indwi. Haravuga ngo mugamburukira Imana ariko mugwanye wa mugwanizi nawe azobahunga. Mugwanye Satani nawe azobahunga. Reka tuvuga rino jambo rivuga ngo haguruka ugwanye Satani mu vyawe, mu bawe, mu muryango wawe, mu kumubiri wawe nawe azaguhunga. Murwanye Satani nawe azobahunga. Umurongo ukurikira mwiyegereza Imana nayo izobegera. Haleluya. Mugwanye Satani azobahunga ariko kandi mwiyegereza Imana nayo izabegera. Mu gitabo cy'ingoma haravuga ngo nimwanyegera nimwabana naje zakomeza kubana namwe. Haleluya. Reka tuvuga rino jambo gwanya Satani. Mugwanye. Paulo yabwiye abaefeso ijambo ryiza bansubire mu no cy'abaefeso ijambo rya igice cya 6 umurongo wa 11. Kuko abo tunigana mwambara ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bw'abamugwanizi. Kuko abo tunigana atarabinyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'umwiza nimwe mumbiza ahantu ho mwijuru. Kubw'ivyo mwabiri ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi kandi nimwahezezwa byose mugahagarara mushikamye. Bakundwa mureke babwire murwanye Satani nawe azobahunga. Mumugwanye he? Mumugwanye mu byanyu, mumugwanye mu miryango yanyu. Kwanya Satani mu muryango wawe. Tumureke ntumugurumurwa umuryango. Paulo yabwiye abaefeso ngo timubererekere Satani, timumukingurire, ntabona aho yinjirira. Mumugwanye nawe azabahunga. Amen. Mumugwanye, mugwanye mu bwenge bwawe, mugwanye mu kanwa kawe, mugwanye mu byiyumviro byawe, mugwanye mu mubiri wawe. Mumugwanye nawe azogira gute azobahunga. N'intambara tumugwanye bakundwa. Reka ndakunda kubwira ino jambo gwanya Satani mu buzima bwawe. Mugwanye nta cyicara afite wawe, nta no mugabana afite mu byawe. Haleluya. Oh sifa kwa Mungu. Mumugwanye nawe azabahunga. Oh haleluya. Oh Reka mbabwire twiyegereza Imana nayo izotwegera. Ndakwifuriza kwegera Imana. Yaravuze umwanditsi mwiza wa Zaburi 73 aravuga ngo rakonje kwegera Imana niyo mahigwe yanje, niyo harimo mu ruhukiro bwanje, niyo harimo umunezero wanje. Haleluya. Ariko njewe kwegera Imana. Mwegera Imana nayo izabegera. Oh haleluya. Mwiyegereza Imana nayo izobegera. Yemwe abanyabyaha nimukarabe, yemwe ab'imitima ibiri nimwiyeze mitima. Haleluya. Mwegera Imana nayo izabegera. Petero yaravuze ijambo ryiza. Petero wa mbere igice cya 5 umurongo w'indwi haravuga ngo mwikorere amaganya yanyu yose kuko ibabara, mwirinde ibiboreza, mwame mugavye. Mwirinde ibiboreza, mwirinde ibiboreza, mwame mugavye. Haleluya. Umurezi wanyu ari wa mugwanizi agenda nk'intambwe yivuga arondera uwo yorasa. Agenda nk'intare yivuga arondera uwo yorasa. Mumugwanye nawe azobahunga. Haleluya. Mumugwanye mufise ukwizera gushikamye. Amen. Petero yavuze ngo mumugwanye mufite ukwizera gushikamye. Amen. Mumugwanye mufite kwizera gushikamye. Muzi yuko imibabaro iwanye ni yanyu ishitwa kuri bene data bari mwisi. Mumugwanye mufite kwizera gushimitse. Mumurwanye mufite kwizera gushimitse. Mugwanye Satani nawe azabahunga. Amen. Ibintu nkabingahe dushobora kugwanisha Satani. Ikintu ca mbere timukitakaza umunezero. Tukigero Satani ndakigera abona ubabaye. Timukigere mutakaza umunezero. Paulo yandika abafilipi arababwira ngo munezerwe mu mwami. Nongeye kubivuga ngo munezero kugwaneza bwanyu ndangwa n'abantu bose. Amen.
bene data, Satani tumurwanishe igihe cyose azobona unezerewe. Igihe cyose ndabizi neza ko mu isi hari amarusho menshi, hari igihe dutera hirya no hino, ariko tugatakaza umunezero gakiza. Tugatakaze umunezero gakiza. Umugwanishe kwa munezerewe. Umugwanishe kwa wuzuye ibyishimo mu mutima wawe. Sifa kwa Mungu. Wuzura ibyishimo mu mutima wawe. Mumugwanye n'Azabahunga. Amen. Icyakabiri, timukagende muvuga ibibazo byanyu. Hari igihe Satani aguhenda kugenda uvuga ibibazo bya oya reka ibikugoye. Pawulo yaravuze ngo mubimenyeshe Imana mu gusenga. Ibikugoye bimenyesha Imana, mubwira Imana ngo Mana muzukuri iki kintu kirangoye. Reka kwirirwa ubwira abantu ibibazo byawe. Ibikugoye bimenyesha Imana mu gusenga kwawe. Cyagatatu, timukatakaza imbaraga zo mu mwuka. Timugatakaza ibihe byanyu byo gusenga no gusomesha ijambo ry'Imana. Timugatakaza ibihe byanyu byo kuririmbira umwami. Timugatakaze ibihe byanyu byo kubana n'Imana. Timugatakaza ibihe byanyu za bihe byawe byo kubana n'Imana, tukabitakaza. Iyo Satani amaze kubona neza ko watakaje ibihe byawe byo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, aranezerwa, aravuga ngo namufatishije. Tugatakaza ibihe byawe byo kubana n'Imana. Tugatakaza ibihe byawe byo gusenga no kwinginga. Tugatakaza ibihe byawe byo kwiyiriza. Tugatakaza ibihe byawe byo mu mwuka, kuko iyo watakaje ibihe byawe aragufata. Mumugwanye n'Azabahunga. Cyakane, timukigere muvuga yuko ibigerageza ari ibyanyu. Hari abantu bavuga ngo iyi ngwara yanje, iyi ngwara ni iwacu, ibi ni iwacu, ibi ni byo. Reka kuvuga ivyo. Iyo ngwara si iwanyu, iyo ngwara si yo mwanyu, iyo ngwara si yo mu banyu. Oya, tukigere uvuga ngo ibigerageza ni iwacu. Tukigere uvuga ngo ni iwawe. Oya, ibi bintu ndababwiye bavandimwe, iyo tubifise, iyo utavuga yuko ukavuga ngo kino kintu si iwacu, Satani arabura aho yinjirira. Iyo agaragaje kuguteza ibibazo kugira ngo aravuga gutwara umunezero gakiza akakubura, araguhunga. Tumugwanishe kutatakaza umunezero gakiza. Tumugwanishe kutagenda tuvuga ibibazo byacu, ibyo tugomba tumenyesha Imana. Tumugwanishe kudatakaza imbaraga z'umwuka. Haleluya. Hari ibyo dushobora kuba tudafise, ariko shishikara gusenga, shishikara kumwegera. Yavuze ngo mumwegere nawe azobegera. Mumwegere nawe azobegera. Mugwanye Satani nawe Azabahunga. Haguruka umugwanye mu muryango wawe, mugwanye mu bana bawe, mugwanye mu kazi kawe, mugwanye mu vyawe no mu bawe. Mumugwanye nawe Azabahunga. Amen. Mumugwanye. Haleluya. Mumugwanye ndawe Azabahunga. Satani naze hari igihe gutera mu gatondo akakumvisa ngo tunezerewe. Hari ibintu abantu bavuga ngo ndashishwe numva tameze neza. Kuraha Satani n'abazimu bicicara muri wowe. Reka guha Satani kibanza muri wowe. Umunezero n'umugabane w'abana b'ibwami. Kubaho tunezerewe n'umugabane wacu. Nagutera asanga ufite ikigwanisho cy'umunezero. Pawulo yabwiye Abafilipi 3:1 ngo kubandikira ngo umunezerwe tikundambira. Kubandikira ngo tikundambira. Kubandikira ngo umunezerwe ntimukundambira. Umwami Yesu aguha umugisha, umwami Yesu akugirire neza, umwami Yesu agushoboze kwambara ibigwanishwa zo kumutsinda. Haleluya, haleluya. Tumugwanye nawe azaduhunga. Reka kumwicicaro, reka kumwicicaro mu buzima bwawe. Natangira kwereka yuko ibibazo, akwereka ibibazo. Oya, mwereke imbaraga zo gukomera kwa Yesu. Nakunda bivuga ngo gukomera n'imbaraga ni za Yesu. Haleluya. Yesu Kristo mwana w'Imana agushoboze. Haleluya. Ntukiri kuvugira abantu ibibazo byawe, bibwire Yesu, bibwire umwami wawe. Iyo kugenda uvuga ibibazo byawe, tibibaze ko iwe biramuhimbara Satani. Jana ibibazo byawe kuri Yesu. Haleluya. Niwe mukunzi wacu. Nakunda indirimbo ivuga ngo mwijuru imbere y'Imana afite umuntu uzuvugira, n'umukuru w'abatamzi kandi yitwa Rukundo. Haleluya. Mumugwanye nawe Azabahunga. Dusengane nawe. Ico kibazo cyawe reka tukibwire Yesu. Hari indirimbo ivuga ngo ubwire Yesu niwe mukunzi wawe. Bibwire Yesu niwe mukunzi wawe. Haleluya. Yesu Kristo ijambo ryawe ryavuze ngo tugwanye Satani nawe azaduhunga. Ndasengeye umwene data, ikibanza cyose yagaragaje kwinjiriramo mu buzima bwe,
ndamusenye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Tumurwanye. Ndagwanije Satani mu muryango w'uyu mwene data, mu mubiri wiwe, mu bwenge bwe, mu buzima bwe, ndamugwanije mu izina rya Kristo Yesu. Satani nta mugabane, nta bubasha, nta n'ikibutso ufite mu mubiri wiwe no mu buzima bwiwe. Waratsinzwe Satani, nta bubasha ufite ku buzima bwe. Haleluya, haleluya. Kristo Yesu umwana w'Imana niwe waganjije mu buzima bwiwe. Oh haleluya, oh glory. Ndagusenze Mana, nk'umuha imbaraga zo kukwegera. Yaravuze ngo tukwegere, nimwegere umwami nawe azobegera. Ndasenze nk'umuha imbaraga zo kukwegera Mana, mu izina rya Kristo Yesu. Oh haleluya, ubushobozi bw'Imana buganze ku buzima bwe, mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Yesu abahezagire. Mana, mana.